Badwam TV Badwam so yadani ta ekote gwase ne nkranhye nsem a ene so ode aban de adu so no Adom TV Badwam kase ne etodwa obubi ya wo betini ene yi asofo mienu ena de atodwa se efri na ekro de no num ebo a obibie no a wo so ode kanun efa dole no eso ofisa nura ka ketekete kenipa bi eto nananmo nsiado ewo sansuo no so yede honsam no ebebremo na pensioner bond holders nso ehunu adwene esusu saban ne bopo foforo so osade won behye nhihye foforo mu enso mu makwan eno ne nsem bi na no pay mede bro Adom TV Badwam kase Go TV a channel ne 119 DSTV channel ne 280 YouTube nso Adom TV ye shaho se Adom TV tube medin ede afia amankwa tamaklo afia ni die mu yentie se de nsam no nkyeremu ankasa etie Savannah Regional Minister Said Mohazuddin Jabril ene afe Upper West Regional Minister Dr. Hafiz bin Sali aka won ho abomabo apro akohwedoli eye Bole district no wo Savannah mantam no emu Bole ne wa kwantempon no a bridge na boss daso no ebu agumo no wo mo abo apro akohwensu eto kwasi ada no ena ache ekwan no mu mienu nti akwantufo efasa akwan no so no ebintumi nko ebintumi emma semwei atodwade ama akwantufo efaso Adom TV kase etwaso yi. Your works have not been done, but so far we've seen that the level of destruction is something that we have to take seriously, and also to make sure that we get the road more travel very, very soon. And so in so doing, we are already in talks with the Ministry of Roads, and the Chief Engineer has recommended a contractor who will be coming to site very, very soon. Dr. Hafiz bin Salim so de to just say Dolin Samsona ebu agumu no e de ohaw pa e na aba Bole wa kwantempon no so sanse manfo etu kwan nyina na wonya ba bi pa bia emfa nanso ni nyina mu no wonom eye nhyehyɛ se de ebe ya enimani mu ya obetumi aye kwan no ama manfo atumi afaso really hit really frustrating because if you are going from Wa you get to Bole, then you divert to Damango to Fufulso, you get then, to Sola. Yes, Sola. Yes, Damango, Fufulso, and then to Techima. It's too long a route for us to. So that is why I indicated that we will ensure that the road is fixed as soon as possible. But as you all know, we are in the peak season of the raining period. So nothing for now can be done. Pensioners bondholders for so say adwene bi aban no anya pese wasade won hye debt exchange program mo ebiemo no nyade se wode won ho ebehye mo fi se ehun sunsuaso no ano odin Adom TV etwaso the tia otwoman say ne kan say pensioner for de yenka wo ma na ka se wo de wo bonds eba wo ma amfa ama no ye de we yi afrim it is ye afrim a yensan ko gina ba bi mfra o say wa ma na afiri eden bra wo de yi afrim enti aban enhyehyɛ a wode eba no ne kan yakinkan nkrata ne ehunu sɛ ba bia opese wode kɔ no ɔno ankasa asɛm a ɔka sɛ we enti na mebue kwan na mam no wakyerɛ sɛ ɔma ntumi amfa ama de aban eyi afrim sɛ nhyehyɛ no de yɛnka ho nti sɛ yɛnka ho de a na ho nsan ensa wachi emeka sɛ afiri wo makwan se yemfa emra enu echi wasaka de to asese watwere ho nkrata de akoto aban anim asa aban ampa mu a ebema sika wasa aban etuama wo mo no akwakyire nso de obesan akwakogyinegyina asoye hye oman sika sem so ayo ye kyere kosi se won sabeka won sika enti ase wo won hyehyem se saban nwie adwuma no dwumadie na ohun ho a ese otuamka enti mo batwen ama adwuma no abawie ansa no ohun mo a wo tuamka se da wo mu de a ene na situation no anase sa bia no ene be kwa kogina ni kogina sa bia no so dia ene yenso yempene ye be ko akogina ministry ho. West African Gas Pipeline Company Limited Trinity Asa Webco and ne won ade enhyehyɛ foforo ese to na kwan so se nsantwefo a erebi atwam na won ye adwuma bomu paa no obesa Kenya wo ho e wasa kwan no so ebiem bibia no wo ye bia no sentwe no enimu a enye yie na covid bre no ene ma sa yonkofa no
emu etete kakra nanso ene yi wono asa tenase adwendwen ho a osade won ba be hye wonuma aye mu sebe ya dwumadi a wo mudie no so Ghana for betie Adom TV etwaso Inshiamudie na se no General Manager Wada Corporate Affairs ano West African Gas Pipeline Company Limited etwaniti afre wonom wapko Dr. Isaac Edoku echere nyama bi adwumakuo no eye ene nkitahudi a wone ka biomufo eye se de be ya wonom nyina obenya won ho entiase ne kasa yemu ene wo kire mu se nhyiamu a wone ensamtrofo eye no ehu hia pa esan se abeboa ama wone wonom ka biomufo nkitahudie emu ayeden na fe bibia emu ada ho fan ama obia ehunu se de wonom adwuma etie sese yi a wapo ani abrese anyonkofa eda wonom ene nsamtrofo ntem obem hyemu kinano wonom ayekrado se anamon bia wobetuo no obema manfo nyina ehunu se de wonom adwuma tie na fe ene kitahudi a wonom ka biomufo ntem. Deputy External Communications Manager Wapco William Osewusu echere emfasode a ewo ngitahudi a wonom ene nsamtrofo di ye no emu echere yamani buni yabotaye ne ya nimu hye ne se ye pese mu hu ye dwumadi na ye ekwan ye faso ye di ndwuma ehun faso de boa oman Ghana ne nye Ghana mpo ebo ebibri matoye muha said ye adwuma ye ne ekuwasa akabo ye adwuma said ye ebeboa na oborisi ekuwasa integration etuma ye said ye ekuwasa be kan bom no etuma ye adwuma kese aboa na impuntu aba bibri matoye nkroma ye mu adwuma no so nya oborisi development no said ye impuntu beba omu abrabom interchange rate means enye kwa de 30 million Ghana cedis in dollar term no dem say ye hwe ye figure in sky ya spending this year ya ebeye 2.5 minimum of 2.5 million dollars. President Eda Traders Advocacy Group Ghana ano ye kwadwo amoaten ne wodin sembi atudwa se aban no ye niema bia nyame ni mu ne adwadifo ebre wo mu pa na wo mu chemu a ya hye adwadifo bia mu wotua sika ma customs and DTRD tax force a esan se adwadifo no wo makenkan ni nimdie wo mu no wo fo mu nti wafa sa kwan no so ebu wo mu bukata wo sre aban no sasa niema na ekoso ho no ofane nansi fomo ni Adom kase edin komoi wo enkrofo a o makoyi wo mu niema wo tema port ya omudi ko Kumasi a especially Ashanti Regional Capital yo Kumasi yenim nya Ashanti Regional Traders and Importers omudi aye Commissioner Customs so obi beyi niema now go through all documentations now on his way to Kumasi yakoche container no ya china yetimi yisika sa di momo kra number ma me discuss so and she say your bonia Commissioner Customs ya on in the tax force omo extort sika free 24 no ye hu say ni da bonia omo nam so a omo di gu enwuma Wamanaso wa wasaka de toa so se bana se nema bo pagya ewo my Ghana mu a Ghana de hye momodin ase onfa so bo bia mbebo wo nti ye ka kire Ghana for se obia hye ne tapo mu nsuo se eniema bo sa te se ekosoro a enya Ghana fo dwadifo na aye na emom amamuo bone a ekoso enam Commissioner General ene Commissioner Customs and a Commissioner DTRD and then she say bone a Finance Ministry e dia ba so omonye no enam so ena masa anema we nyina ba adwadifo bi a wo mo adwapon adwane mu wo northern mansimu wo from antemu sraban no so won fa nhyehyɛ pa bi nguna kwan so se be ya ho kyira Ghana fo famu no won be free to farm on it tuna that's what it na papa mi ton hwe nyama mo e dia nkasa ti enu so na wo fita na pa hwe be bia ngina ho na me gina adi tonye ese mbi party na abaso na nna ma ye bresa no o fi o ka je se timba wo Ghana gold wo ho so ba be ba ebe si ye yi na so enu na ye to abara no nna e bre a ye bre wa ha no oh debi enkoye ye ntadi uba marketer eto de bia uba sakete na wa da sada bi de mitumi da sa menya ni na abofo uba ba market the whole day na wa tadi 50 cedis na ye man mu ko school
ye omutade omudua ni sese de bia boy di anwa tusi di subata ni amuma akola no kwa no yentumi nto emunu ka enkata yentumi nto bia boy di sese ye makwan a tutu fo makwan amusu 1 week omunsa no school na ejuma no zina enkoye aban yestrani onye bibi wa oman mai asani se ye votu man ye na ebi ni ba ye se ohun se ye bre ona oba ye se oba ye mresu beti se oba ye no oye ensu akakakra nti ye strani adihye bi a womo miamia wo Ahanta West Bensimu wo Western Region womo epese limited voter registration exercise ekoso mbeye bie nanso womo ehunu ne se kwan no animu a womo kra nti aban no emu a womo ewosa kwan ne so tune wuska isi aye kwan na wa say ntu ye den ntu monko be bia isi we ye mam no wonya na mumpa wa den ntu monko ka ntu monko ka so ntu mba isi moto na ye de ko moto so de ko bury 100 gallon na out nti ye wa ye sa ban de den on hwe na ni no ma hwe ye kwan because ye kwan de wanya kra ye de be chen na age de abanoli eduma anade onye eduma na voter side card ya abana mokwana asai asema mfa so bia wo da mbe ta ban so betumi de mbe yen kwan anade e betumi akwa aba just a minute ya enwachi ohine omiemia na nakwaja otosumienu enso so dia desere eto abato komise nim se odaworoma omomodi afa kwan bi so na won ma womiemia wonya voter side ne bi yen fama won se de be ya abato obro ni dura won so betumi ato aba ne bi asre yisin de dem mra na wa hye na o se wonye registration wo district capital no oye abron kwanta no yentum nko akwan na ase yentum nko ni eyianti onfa cow na onfa adade tractor anade onfa hama na wotopotungum na onfa mbra azim na onfa mbra memia na onfa mbafanya onba fama na onma register ayadama mafama wontum register nti yebasra abande abanna yisinde mra wa hye no mbomodna na on twensan anade on twen registration nkwani na won fa kwan bia obafoda na ewo nkrasen so ebi ba so ya no emabunu bi ya wo mobu afuse tam ewokwa osuben ene ne de wo mo hene ne wayi ne na sempabo ayi ne ntoma afiri ne ho wo Badwam no ni nyina ne so wo motu na na de so fi sempuntu obie ne ho na na de hihye so wo kro no mu Adom kase etwaso wa ade apana papam ya twadwan agune so ya nana to nkwanta apai kwase je no ya ohene no wo muyai ne kroman no asem bi kra na ese wonya botie no kakra no oboka hu enti ase ampa enti yampa no ya tunin Yamani boni twaso na naje isa sude bra kwotwetwe nkomo na de esi ye no wo kire mu ekire yamani boni fi no chi small door no ho so ne mema mienu fi ho eba ombe kan ba kon ho mo yensia to mo bae no omo be so mi mu gidigidi chese omo ma me so de mapia bonten ntime so ma mo kwan me no mo preso a oba ko twe dade se ode wo me etime baba ko ho no be pia no sele be ontimi fala de ngome nti abrante ba ko a oye pani o mahimfio e fene samorata dade no so de be wo me no na abrante ne so dade nim to twe dade ne fa ne sem mani twa ne sem to mo me presu kitamata de mu gidigidi na me yi mata de ne free miti na me jama o mane ne ma mitimi etime ho penifo ye Ghana Journalists Association ano akwakoshi MTN penifo ayonkofa da won mo entamo boa ma GJ dwumako no gyina won na so de ebo mu adwumayefo no o masa akoshe mo kena Adom kase etwaso play to your conscience and to play to yourself, a good self and your team to reconsider coming back to partner us in this regard, to support this media award in recognizing and rewarding
distinguished journalist. Chief Corporate Services and Sustainability Officer ewo MTN Adwoa Wiafe echiremu a wonoma yekrado se obebua ekuo no. Yeni media de yade a nkita ho yedia se yeni DJA almost yane sponsor wo mo ne ma ne ma bi so behind the scenes no yes so yade a ye support training near dear individual media houses ni media people bi wo hwaye ye ni omo ye adwuma ye ni omo di nkita ho ni ade nti asem omo be kan ye ne de se ne CEO kan ye no ya ade a ye gitum se wo se ye nyina ye tena se ne issues na na wo ho no ye resolving nyina na ye nyina ye work together for our mutual benefit. It is asema wo mokan ya asema ye de ye believe say ya de ye betumi aye edwuma wo kwa wo se ye say ye betumi ye betumi educate nkofo about industry no ye koso wo ye telecoms industry inti ye no mo be bedin kita ho ne ahwese ne ye be ya ye betumi move sa agenda no forward. Obuasi St. Thomas RC Basic School, a 1991 year group on soy in Yameso, dear Wamakai Wonchi, on Suku no Wanyanti, a woman, dear Babadru baby, and no woman drone. Now, a dine be a honor and yet, Wamako, Akosi, we a chram among Konya, Sabayam, Koda, Wahone, Wombet me, Abene, a war at the Shame Adom TV, at Hossi. Entity at the airport 91 for a year, and they say, Yape, a Pono, any Abunya school for a debate. Now, sounds so I'm announced why I sound so the Biama teacher. And I say, so school, no, not sending a city and then so Yapenti, Amanae effect. That sounds so Amanae, it will be a term we say a higher baby, I'll see here. Headmistress at West School anymore, Edesida Emma, 1991 year groupie, was some of them set up a map, Abayan Sakraya, were dining behind Yama Womo. 91 for Yoma Bay, a year and so, May and Federal. Ye two South Fred, a fufro. Other year groups, so almost some mirror, no my dear, then or my dear. I did see a panic computers. Yet it wasn't Finfi, this is so any computers. Crano, Opinion with General Momo was Municipal Director of Education, Godfred Benning, and so the Abasobo and Masco and Penny for Senema was School Mono, Womo Ehesi. Ghana, Adiba, higher pie maintenance culture. It's a mestre, head teachers, and any teacher for Nimina. Say, a woman when you call a check the idea about the child. A man in some buma, not the piano, or when you come. Sentina, a capitation grants in a you will be a woman. The friend will say, minor repairs. This is a started saying, you want a did that, one money will book and Tempana, a won't pay carpenter for now. I won't say in Budanamaya. A dinosaur, my painting so I won't make it sure say, and Colano and Church home.